zaragarutse. Dore inka aha ni Masisi. Izi ni inka zacitse ku icumu rya Wazalendo. Hano niho zisho aha se buriya amazi niyo zinywa. Iyi rushoga izi nka zinywa rushoga. Izi ko zishaka kwicana se. Ziri gukina. Inka zaragarutse aha ngaha Masisi, ubona ko ni inka nziza kabisa. Bimasanga mubona ni amafarashi noneho. Izi ntago ari inka. Aya ni amafarashi, ahubwo kwibaza ngo aya mafarashi ibeze bite. Yes, ayo yose ni ukuvuga ngo bakunzi ba Kivu Iwacu Info, ayo ni amafarashi. Ni amafarashi ya yandi atwara abantu. Muri wayikuyabona dore ngayo amafarashi. Ngayo izo ntago ari inka, ayo ni amafarashi. Mwana ndake noneho ageze mu mafarashi. Nafatiyeho ndi mu mafarashi. Ndi mu mafarashi. Ndi mu mafarashi. Aha niho bita Bihambwe, dore icyo bita ngombe. Ubworozi kabisa. Bimeze bite? Ngombe. Yes, urabona inka zaragarutse aha ngaha Masisi. Umeze ute? Yes. Yes, kanizere ko mumeze neza. Urabona inka zaragarutse. Dore inka aha ni Masisi. Izi ni inka zacitse ku icumu rya Wazalendo. Hano niho zisho aha se buriya amazi niyo zinywa. Iyi rushoga izi nka zinywa rushoga. Izi ko zishaka kwicana se. Ziri gukina. Inka zaragarutse aha ngaha Masisi, ubona ko ni inka nziza kabisa. Bimasaha ngaha. Aha ngaha urabona ko kabisa ubu zishotse inka zishotse umugezi bita rushoga. Izi nka zishotse umugezi bita rushoga rwose. Kandi inka zizi koga kubi, ubu zishaka zanakiyambukira. Urabona ko rero imasisi aha za Matanda, aha za Bihambwe, ubworozi bw'inka cyo bita élevage kabisa, ubona ko bumeze neza cyane. Mwana ndake hari icyo ntabahaye koko. Singizi inka zacitse ku icumu rya Waninisi. Oya none se ariko buri gihe imvura yaguye Bihambwe nuko bigomba kugenda. Dore zanka Twarasize. Se ndazibona arako ziri kure. Dore ngizi zanka zashotse. Ni nyinshi, dore n'izindi ruguru. Nukuvuga ngo hano bashora muri rushoga. Urabona rero ngizi nka Bihambwe zaragarutse. Ubu simvura iragwara uko muri kwibona. None idusanze nk'aha ngaha twataha. Kuzamuka mu musozi kugira ubu iguye twazamuka mu musozi. Akirushoga ntago nge yantwara. Erega ngenzi koga. Nge nozi Ikivu urumva. Noze mugezi bita Nyarepe. Urumva rero nk'aka karushoga. Ariko yahuye na Mwumba yagutwara. guhura na Mwumba ahubwo ikivugo kiba gituje naho ni nk'ibikuko naho yuno no muzi aga ntara amazumba nibuye rikagukubita umutwe ariko use si habamo amafi. Uyu ni umuhanda wa Mushaki. Mushaki rwose urabona ko imodoka aha ni muri Kongo. Izi ni imodoka ubona imodoka ziri gukora umuhanda wa Mushaki.
Mushaki rwose. Yes, dore iki gikuyu ni ahangaha ni kwarika. Ni ukuvuga ngo ayo mubona ni amafarashi noneho. Izi ntabwo ari inka. Aya ni amafarashi ahubwo kwibaza ngo aya mafarashi bimeze bite. Yes, ayo yose ni ukuvuga ngo bakunzi ba Kivu Iwacu Info, ayo ni amafarashi. Ni amafarashi ya yandi atwara abantu. Muri wayikuyaona dore ngaya amafarashi. Ngayo izo ntago ari inka, ayo ni amafarashi. Mwana ndake noneho ageze mu mafarashi. Nafatiyeho ndi mu mafarashi. Ndi mu mafarashi. Ndi mu mafarashi. Icyo ni gikuyu rero. Aha ni kwarika, ni Masisi, ahangaha ni Mushaki. Mwana ndake n'umundi kwa kundi ikorera za ngendo ze gake gake. Ukeneye kugenda ku ifarashi, ngaya amafarashi sasa. Ngaya amafarashi sasa. Ngaya amafarashi sasa. Ayo niyo bita amafarashi. Ngaya amafarashi. Ngaya amafarashi rwose. Nimuvuge ngo mwana ndake ngo bimeze bite. Dore ngaha aha ni Mushaki niho ndi. Umva ana amafarashi barayaryaga. Oya da. None se aya mafarashi ni ya yandi ushobora mutandaikara kwa zile farashi kupunda unaenda. Hizi ndio punda zenye za mu Biblia. Mashevalier ndio hizi. Ndio zile ni ukuvuga iyi niyo centre ya Rubaya. Ino ni Rubaya, ino ni centre ya Rubaya. None ubwo uyu mugezi witwa gute? Uyu mugezi witwa Mwumba. Ariko ngiyo wuzuye ngo uba warakaye uyu mugezi. Na kino kiraro kirarenge kwa kunyuraga nano hejuru ya kino kiraro. Uyu mugezi uruzura ukarenga n'iki kiraro? Kino kiraro ni icya gatatu mu biraro byagiye byose. Na kira kiri muri hagati cyari ikiraro cyatewe. Hano ko haba amabotike akaze. Hano bahita ku Gacihembe. Hano bahitaga ku Gacihembe. Hano bahita ku Gaciheru. Ku Gacihembe. Ku Gacihembe. Ino yantere igihe kibabi. Iyihe? Iyi ngiyi. Ni ukuvuga iyi niyo nzira igikibabi. Iyi ni igihe kibabi. Hano hagiye hano kwa General tugiye. Ni ibigirwa masaje. Nusi tugiye kwa General. Turabirinduka gutya rira baraba. General nde? General Gahizi. Wakina nguvu? Wakina nguvu. Ariko tugiye ruguru. Hano ino ferme hose niwe. Iriya ferme. Yana hose niwe mbega zeranga abantu bose kuzamuka. Niwe tuje nabano baturage bahanga. Ariko nta kibazo cy'abantu barigendera bisanzwe. Ya busanzwe hano nta kibazo pe ntacyo. Nagisa nisa. None ko ndi kubona se turi gusubira nka Bihambwe. Ahangaha ni umuhanda guciye dore turafata haraje ko turi kuzamuka. Ariko turabindukana kuko hano nta muhanda gwari gwa direct gusa gwazamuka. Tumanza twakubitira hirya. Niyo mpamvu nciye ari amafaranga angana kuriya. Ariko yarana ari benshi cyane. Wase sunciye bitanu. Ubundi bitanu byino. Bitanu byino ukarikiye ubwo nukufatamo kari biri umuntu yaba yanyweye. None se karibira sihendutse. Oya, ndoma niyo yamaze niyo yamanutse ariko ino ntari yamaze. None ino nangahe karibira. Ino iborobori simiri. Eritrede. Eritrede. Simiri muchimbi goma Eritrede mi ari 4500. 4500. Hano ni ku bitaro hano hepfo. Bya Rubaya. Ni Caritas yakorera. Hano ni Kigali sasa. Hehe Kigali. Ahangaha hakurya. Aya mazu turi kureba nayo Kigali. Harakujya ni kwa Kordo kwa yanzu y'umuzarendo Justin Ndayishimiye. Nani kwa Ndayishimiye ikoro. Turayigeraho.
turahagera turi kubindi turi kuza ku tere ku nzu ya wa muzarendo bita ngo ni Korudo Justin Ndayishimiye. araniye kwa Ndayishimiye. Ese niwe uhagarariye abazarendo bose? ya nuko iwe ni depite kuko ari we umega we